dan dibunuh oleh tentera. Saudara, kita berhadapan dengan fitnah besar, dan Allah bukan saja menguji orang-orang Myanmar, orang-orang Rohingya. Allah is not only testing the Muslim in Arakan, but more so Allah is testing us, everybody here. What are you going to do about this? Apa yang saudara nak buat sekarang? Mendengar berita yang saya ceritakan ini. Sekarang saudara, ada 300,000 orang-orang Rohingya di Bangladesh. Keadaan sangat parah di Kutub Palong, di Cox's Bazar, di Teknaf. Saya melihat sendiri kesengsaraan mereka. Mereka sengsara di Thailand, di Mysore. Tidak cukup makan. Bulan Ramadan, makanan tidak sampai. Mereka lari ke Pakistan, 1,500 orang. Ada yang lari ke Saudi, 1,500 orang. Mereka sekarang menjadi bangsa yang paling tertindas di dunia. Tidak ada etnik yang paling tertindas di dunia melainkan orang-orang Rohingya. Mereka bertapak di Arakan, tidak ada orang mengambil peduli. Di Malaysia ada 37,000 orang Rohingya. Apa yang berlaku di Malaysia? Kita tidak membenarkan anak-anaknya pergi ke sekolah kita. Kita paksa mereka membayar ubat yang dengan harga mahal, seolah mereka ini pelancong. Ini dasar yang kita ada di Malaysia. Di Pakistan sekurang-kurangnya mereka diberi kerja, sekurang-kurangnya mereka diberi kad supaya mereka boleh hidup. Mereka bergantung hanya kepada UN card atau UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. Saudara, keadaan sangat parah. Saya hadir pada hari ini untuk merayu supaya anda semua berbuat sesuatu. Apa yang boleh anda buat? Kami telah tulis surat kepada UN, Ban Ki-moon. Kami telah tulis surat kepada Ihsanoglu, Setiausaha Agong OIC. Kami telah tulis surat kepada Dr. Surin Pitsawan, iaitu Setiausaha Agong ASEAN. Kami telah tulis surat kepada Rosmah. Silap, Rosmah saya tak tulis surat. Kepada Najib. Saya tulis surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tulis surat kepada Haji Adi Awang. Saya tulis surat kepada Zahid Amidi, Menteri Pertahanan. Saya minta supaya segera buat sesuatu, kerana ini tanggungjawab kita. Ternyata masih belum ada tindakan. Saudara, pada hari ini kita telah mengadakan 6,400 masjid di seluruh Malaysia. 6,400 masjid is doing the solat Jumaat, and we have about 8 million Muslim brothers are in the mosque doing their solat Jumaat right now. But nobody is mentioning about Myanmar. Why is this? We should be having a khutbah on Myanmar. This is a time we should say that Myanmar did about Rohingya. We must save our brothers and sisters, because we are going to answer to Allah. And this is very important. 2 days back, we have declared International Solidarity Day for Rohingya. Today, on Friday, we are announcing that the solidarity for Rohingya should start now with every one of us. We must donate, we must contribute, we must go for jihad, because they have burned down our mosque. They have denigrated our religion. They have slaughtered our brothers. They have taken all the properties of the Muslim. Dulu ada 1,000 lebih masjid, sekarang tinggal 300.